Znaš šta? Svi muškarci su isti, oni hoće samo jednu stvar. Hoće mene da ufati ovako fino, zgodnu, lijepu matu i hoće samo mene da mi radi neke stvari i to ništa nije u redu, zato što ja vjerujem u ljubav i tako dalje, i tako dalje. Dobro je, pa imate vašeg doktora Logu danas ovdje sa vama da vam fino objasni neke stvari. Wow. Ono što želim da kažem je da nije sve tako crno i bijelo. Ova tema je jako duboka. Može da ide na dubinsko neko jezero, može da ide neki pličak, tamo znaš pola metra u bazenu, ili može da ide u okeane, da bude duboka ko kaka, šta ja znam, ko Marčelovi tekstovi. Dakle, to što cure vole da pričaju da su svi muškarci isti, nažalost to nije istina. Svi muškarci nisu isti. Ali isto tako ni sve žene nisu iste. Veliki broj žena, ja bih rekao 100% žena, pati od tih nekih kompleksa i veliki broj svog života provedu u traženju neke, u tom nekom ispaštanju svojih osjećanja, zato što traže da neko njih podrži, da neko kaže da su one okej kao osobe, da neko kaže a ti si lijepa, vjeruj mi u to, ja kad ti kažem da si lijepa, to je sve istina. Nažalost, takve su žene, da kažemo. To je dobra i loša stvar. Žene, pošto traže taj approval, ne znam kako se kaže approval, ali prevešćemo pa ćemo staviti ovdje riječ. U traženju toga one nalijeću na muškarce koji se njima sviđaju. S tim što smo rekli, znate kako sam rekao da su svi muškarci isti, sve žene iste, a sve žene nisu iste i svi muškarci nisu isti. Žene su poput muškaraca i one vole zgodnog muškarca. Neće ni one neku grohotu od čovjeka. E pa, svi muškarci jesu isti kada one biraju iste muškarce stalno. Iako ti muškarci traže neke stvari od njih, onda ispolje one najveća govna i gamad. Ali ću vam sad baciti jedan curveball, ide ovako Što da niste očekivali da vi lijepite dame. Šta ako ti muškarci zapravo jesu fini kulturni muškarci, što su makar rekli istinu i traže ono što žele. Sve žene žele jedno te isto, to vi znate šta je, ali vi to maskirate na razne načine, dok muškarci ne maskiraju to na razne načine. U tom je razlika između muškaraca i djevojaka. Jedni maskiraju, jedni ne maskiraju. Kako to najbolje mogu opisati? Pa žene nose šminku, muškarci ne nose. Šta sad reći? Uglavnom, to je poenta ovog svega. Da nismo svi isti. Posle svega što sam rekao, nismo svi isti. Tražimo i biramo uvijek pogrešno da kažem. Što smo mi, kao ona Einsteinova izreka, jedno te isto pokušavamo stalno, a tražimo neki drugačiji izhod. Ja, ko Vajc Altaga, želim ispred sebe modela, da je bomba, da je ali je problem što uvijek luda u glavu. Zašto do sad, nisam mogao da nađem neku normalnu curu? Pa da sam malo možda obrnuo pažnju na cure oko sebe, našao bi neku finu kulturnu djevojku koja možda ne izgleda kao model, ali je unutra ko model. Dakle, vidite koliko smo mi ljudi, ali ono stoji da muškarci kada traže one stvari, ti su muškarci iskreni, makar ne lažu, makar kažu ono što jest. Gori su oni što se prave da te slušaju, da si ti znaš, slušaju tvoja osjećanja, slušaju sve što ti hoćeš da kažeš, kakva si ti osoba. I onda na kraju prc, i onda ti nogu da. To su govna, to su zapravo gama. A ne oni koji iskreno kažu odmah šta hoće na početku. U tom trebamo da razlikujemo i to je poenta ovog vloga, ali sam vam usput nešto drugo naučio. Vi maskirane, Loga.